look beautiful. Hello, my babies. Hello, my babies. Raphafana. Nna ke bidiwa morongwa Setuke ke tle go tsamaisa program e ya ka rra se tsa boletse gore tla re mo nakong e tlang e se khale ebe di program di le fa e be re tswella pele sentle
jaanong re ka se eme re ntse re emetse gore di tle re itse gore program e tshwanetse e tsamaisiwe jang. Re ya go simolola ka program ya rona. Re ke tlo bitsa Rre Setuke wa ntsang a eme fa gore a tlo re simololela ka thapelo. Ro simolola pele ka sefela. Re pholositswe Morena le modimo wa rona, modimo yo lerato, modimo yo tletseng kagiso, modimo o re disitse mo bosong jo bo fetileng bo bontshontsho re Jehova, ga re ne re robetse modimo wa rona re sa itse re bosigo bona Jehova bo re tsholetse eng modimo wa rona. Mo tisong ena Jehova o bile wa re bontsha tlhabo ya gompieno ya letsatsi modimo wa rona, ke ka mo modimo wa rona re tlisang ditebogo tsa rona ko go wena Jehova. O kile wa tlhoma letsatsi ke lena modimo wa rona la go tla go keteka modimo ga mmogo le kgosi ya rona Jehova, yo modimo wa rona a tsamaileng ditsela tse di telele, wa tsamaileng ditsela tse di makgwakgwa gore a fitlhe fa modimo wa rona. Re a leboga Jehova ka go mmaballa ga gago modimo wa rona. Re a leboga modimo wa rona ka gore tsalla ena. Re a leboga modimo wa rona ka go mo sireletsa mo go tsotlhe. Re kopa modimo wa rona o tshegofatse tiragalo ya letsatsi la gompieno, gonne ka ntle le wena Jehova re tla bo re ikaketsa modimo wa rona. Ka ntle le tshegofatso ya gago modimo wa rona ga re ka ke ra bona sepe seo se tswang ko go wena modimo wa rona. Boloka mongwe le mongwe o leng fana Jehova, e re karolo nngwe le nngwe ya e tla etsa modimo wa rona e nne e tla tswelang setšhaba sa Bashiga molemo Jehova. Boloka botshelo ba kgosi ya rona Jehova, e re morago ga tiro ena Jehova a kgone go busa morafe wa gagwe ka lerato, ka tlotlo le ka tsotlhe tse o mo fileng tsona modimo. Re tshogofaletse tiro ena ka leina le le maatla la Jesu Kriste, ena yo o kileng a swa mme a re tlogelela botshelo jo bo sa khutleng. Amen. Rre Setuke ka thapelo e o re golagantse le mmupi wa rona ka yona. Re solofela gore tiro ya rona e segofetse. We declare and we confess mo pele ga le godimo le lefatshe gore se se kannwe mo lefatsheng ka letsatsi le go le godimong se kannwe. Re ke tla kopa yo tlhophilweng gore a tlo introduce di guests tsa rona o tlo amogelang baeng ba rona pele re introduce di guests. Ke tla kopa Rre Setuke April go tla ka kwano ko pele go tla go amogela baeng ba rona. Rre Setuke, okay. Mo boemong ba ga ntate Setuke re kopa le ntate Kgosana Rre J Makadane go atumela ka kwano go tla go amogela baeng ba rona ba tlotlo. Rre Makadane, e tla ke dumedise dikgosi tsa ka ga mmogo le kgosi ya rona Ra Elias Lekgotla Setuke, dikgosana tsa kgosi, morafe ka kakaretso
ke re khotso ya modimo ga be le lo ba gaetso ga go senyana go fela go nne mokhutswane mme pele nka tswela pele e tla ke riana ganyana ke batla le nthusa re ya go bo ka mo rena re ntse re thabela re sa phela monate ha ke go epela sefela se ke gopola mahutsana gobane re gogile bokete go fitlha fa mme botlhe dikgosi tsa me ke a lamogela dikgosana ke a lamogela ke re lokologang fa re mo stadiumong fa gona mpya e nkare ke e bofile ke tshepa dilo tsotlhe tsa rona di siame dikgosi dikgosana bomma dikgosi bomma dikgosana morafe wa kgotsi ka kakaretso ka re kgotso wa modimo e be le lona ebile sa bobedi ka le rata botlhe ba lelefa ga re tshwaraganeng mo tirong e re tsweletseng pele ke a leboga moradisi ke a leboga Setuke ga se tswa amogetse baeng jalo le fa gae ke solofela le susulugile mo dipelong le fa gae repang re tlile go celebrate fa ga re a tla go hutsafala re tlile go celebrate re celebrate inauguration ya kgosi ya rona le khotla Setuke yo kile modimo a mosupa ka monwana a re wena o tla busa morafe wa me ga go kitla go nna bonolo mme nna ke tla tsamaya le wena no one said to kgosi ya rona gore go tla nna bonolo mara se modimo a mo tshepisitseng sona ke gore I will be with you. Do not be afraid. I will be with you. I will hold you by my hand. O tla busa morafe wa me ka botlhale bo kileng ba kopiwa le ke Kgosi Solomon. Re a leboga ka seo Kgosi Setuke modimo wa go rata le baeng ba rona modimo wa le rata. Ka nako e ke tlo kopa yo tlhopilweng gore a tlo introduce baeng ba rona ba tlotlo ba botlhe ba ba ka fa le baeng ba tlotlo ba gaetso ba botlhe le baeng ba tlotlo mme go tla introduceiwa baeng ba ba tswang ka go kgakala gore rona re le morafe wa Bashiga ba Raphafana re itse gore re etetswe ke bomang mo letsatsing la gompieno ro tsena mo introduction of guests e tlo dirwang ke Rre Makadane ke a leboga ke a le dumedisa phuthego tlhetlileng kwano kgosi kgolo le baeng ba botlhe ba batlileng kwano ba batlileng ba utlwa pitso ya kgosi be batla ba tlo enjoya letsatsi lena le rona tiro aka ke nyane fela fa ke invite the special guest number ya teng ke lebeletse fana gore they are from number 1 to 27 ke tlo ba introduce yana ba gaeso with no specific order because ke list e kwetseng fana so kgotsi kgolo ke a go dumedisa ke dumedisa all the dignitaries ba ba lemfa ke dumedise dikgosana le morafe otlhe wa Bashiga ke tlo kopa re ke bitsa leina la go ka gore ba ka tswa gongwe ba sa go itse le gone ba go bona ke tlo kopa gore ka tlhompho ge ke bitsa leina la gago ge o ne mo maemong a health a siameng a gore o ka emella o re halala o ka dira yalo kgotsa o ka imisa fela letsogo gore ba kgone go bona gore kwena mang ke rile a gona particular order e ke bitsang ka yone ke ba bitsa go ya ka list
Renale from Zion Christian Church, Renale Rem Caesar. Rem Caesar o teng emela ba go bone. Rem Caesar. Okay. And then Rem Caesar ba gaitso o tswa all the way from Zimbabwe. Actually to come and grace this occasion. Give him a big hand of applause. And then Renale Pastor Muzengi from Johannesburg. Utlilele mme baka emella ba babedi Mr. and Mrs. Muzengi, all the way from Johannesburg. Thank you for coming. Renali Miss Violet Cielo from Mudimusana. From Mudimusana. Right. Ge ke go bitsa etsa gore ba go bone go sa emelle le tsogo a le emelle ko dimo ba kgone go bona ba go fe the welcome you deserve. Renali Mrs. Maselwana Mapula from Mudimusana gape a ka emella le mone. Renale Kgosi. Renale Kgosi Maselwana from Mudimusana. Kgosi from Mudimusana, Kgosi Maselwana. Okay, maybe I see a goroge ka kwano. Ke tla boela ko. Okay. All right. Ya leboga Kgosi. Renale Mr. Akanyang Maselwane from Mudimusana ke entourage ba gaitso etsa mang le Kgosi. Ko Chaneng Renale Mr. Opa Moses Cielo. From Marikana Renale Mr. Smith Yvette. And then we have Honorable Member of Parliament representing the EFF is here with us. And he's always here with us. Hernali di occasion di tshwanaletse ra leboga ka matsapa a re bonang a re tsela one all the way from Parliament. Whenever Kgosi a bitsa pitso wa tla kwano re Honorable Kenny Motsamai. Renale Bataung Batlalele from Royal Family, Royal House, Bataung Batlalele, Renali Chief Lion Philip. Hatsamai Alinosi, Otsamai Ali Chief Dr. JJ Padi. Ke Bataung Batlalele. Right. All right. Honorable Kenny Motsamai ga tsamaya a le nosi ditiro tso tsotlhe tse ntse re na le tsona fa ntse ke mmona atla ana le mme a mo patile tsela o teng fana, so we need to recognize her presence here. Mme Motsamai ra leboga mme wa rona, she's always here with us. Mme Motsamai ra leboga. From Soshanguve, Kinale Mr. and Mrs. Machaka. Mr. and Mrs. Machaka.
From Abakwasen, Renali representation, Chief Lokman Maduna. Raleboga, my chief. Family yako Honorable Motsamai ga no sifa. Gona le Prince sifa. Not Prince, Princess. Gona le Princess sifa. Le ene re tshwanetse re mo recognize Princess Motsamai. Princess. Okay, re tla mona sa o teng mo round mo re tla mona re tla mo introduce pila ge atla. And then re na le Prince Lesedi Masibi. Ga tsamaya le nosi o tsamaya le Chief Martins. And then from Abakwa again, Abakwa Sen Renali representation again, Mrs. Gloria Sitole. And then Renali Miss Hautlakanelwi Malupi. From Sasol. Nereleko Sasolo maloba batlile ba busitse maoto ra ba leboga. From Sasol re na le Mr. Kgosi Makua. Neretetswe ke ba King's Funeral the other time ba tsamaya di meeting la itse re ke bua ka eng akere ba iditse presentation entle ke sho le setse le utlwile morafi le utlwile ka yona. Ba tla gape ge le ba tlhoka gape re tla ba bitsa ba tle gape so re na le representation. Isibambatho sakho sondela ungesabi. Renali Mr. Tsitsi from King's Funeral Service. Mr. Tsitsi, are you there? Okay. Kosanfontein Muruleng is represented. Miss Nombulelo Belani. Kgosi kgolo le ena o teng wa Bataung ba Tlhalele. Re na le Chief Lion. Okay, ke nagana gore ke o mongwe wa ba setseng re ba biditse from the Royal House. Re na gape le Chief from Bataung ba Tlhalele. Re na le Chief Mileni. Chief Mileni Bataung ba Tlhalele. From Zirast, Pastor Mokopa Kgosi. Bagaitso poso etsa mali mo hatisi before re bitsa this order tla ke ba kanye pila because ga ba ya di kgosi ka mo saiteng di chief ka mo saiteng di representation ka mo saiteng, so I was just calling them ka order but ya ka re itse ko se kgosi ba gaitso dilo di tsamaya ka order tshwanetse re simolle ka di majesty and then re tle fela yalo a ke re go fitla ko di chiefing le di representation a ke re ba gaitso yaanong
tla ke baakanye something fana re na le His Majesty King Edgar Brown. He is here. Ne tshwanetse be ke simolotse ka ena, but mo listing ena go ra gore is somewhere here, but now bagaetso ga la mo amogela ka welcome e ke expectileng. He is a monarch. He is King Edgar Brown. Let us give him a standing ovation and welcome him in a proper manner. Ke a le leboga bagaetso. Ko Zirasti ke na le representation ya batho ba latelang ba le batlhano. Ke na le Pastor Mokopa Kgosi a ka emela la mona. And then ke na le Pastor Mokopa Kgosi a ke itse gore ba mmiditse gabedi kgotsa ke pastor wa mme ga le teng a ka emela ge go na lwa me kgotsa ba mo kwetse gabedi. Alright, ba mo kwetse gabedi. Ra leboga Pastor Mokopa Kgosi. And then re na le Lebu Mokopa Kgosi. Re na le Lesedi Mokopa Kgosi. And then re na le from Abakwasen re na le Minki Mogapi. Ke a go bokhutlong fana ke saletswe ke di members tse tharo fana ba tswa ba le ko Pretoria. Re na le Dr. PJ Dlamini. Dr. PJ Dlamini from Pretoria. Re na le from Pretoria again Motsisi Bashiga. And then re na le Mr. Sibanda RE and Mrs. Batlile ba le babedi Mr. and Mrs. And then ko bokhutlong ba gaetso list ya ka ke tla nna ke tla gape fa di guest tse dingwe santse ba le mo tseleng o ska makala ge ke tla ke interject the program so that we can recognize them and welcome them. Ke a tswala ba gaetso mo ja morago ke Kgosi a ke re ba gaetso re tlile fana re na le Kgosi kgolo ya rona fana Kgosi Elias Lekgotla Setuke the third o teng fana ke kopa le mo fe standing ovation le mo fe ntlhompho e a e tshwanetseng. Mo ja morago mogolokwane ra leboga Kgosi kgolo gore bo organize occasion e tshwana le e re tlile fano because re na le Kgosi kgolo e tshwana le wena. Ra leboga le ka mo shapela matsogo ge ke tswa mo staging. Ke a leboga. Bagolo Kgosi Elias Setuke re wa rona nkinele matsogo metsing. Bagolo ba botlhe nkinele matsogo metsing ke nna ke tlileng go tsamaisa tirelo ya rona letsatsi la gompieno me nkinele matsogo metsing go ka fitlha thari ka leina ke lesego wa Gaphiri ke tswa ke le kwa moruleng me ga se sa ntlha ke tla fa Bashiga re batho ba le bangwe nna le Bashiga ba Raphafana me jaanong ke tswela pele ka tseleng jalo ke re ke thupa mantemekwane lo tlhakala thite go fejana ya ga tshiele tsena ngwana ra nthotse le maleshwane ko bolele ya ga sina le rangwa go ra go kwa modise wa magatlapane hala
halala Bashiga halala tla ke dire jana ka kapa ya mmino wa sedumedi re Oscar Moloi ke solofela le moitsifa ba botlhe o e leng gore ga go opella sefela ga ile go rontse le mo sebeng ai o tlogela sebe re Oscar Moloi mo tlele le gofi ba gore Hallelujah, hallelujah, Bashiga. Hallelujah. Ke kopa di artists tsotlhe tsa gospel, please 5-10 minutes tla ngwana re khona opela ka fela. Ke na le di visitors from Botswana ba ba opelang ba teng fana ba gaetso batho ba ba tura ba. Tla nka pele skela senyana, please. Solankana santse ne batla utlwa. Bashiga. Raphafana. Bashiga. Raphafana. Batla sana motsana mare ke bo mambale ke bana ba Kgosi Setuke asa ba sa mo Bashiga Raphafana are pasa e bash ebi musagi chali all artists tanga mo pelega oh batla sana motsana mare ke bo mambale ke bana ba Kgosi Setuke are mo Bashiga okay para the volume up Bashiga Raphafana hey batla me hola just somebody scream me hola Bashiga just Aramele kamata wala let's sing just Aramele kamata we are done ya no ek ya Kgosi kholo Setuke mpedi strings ka pele Kgosi Setuke ha bosoko oho kena oho diva sheba cheso se fapano akopa volume na moruti kopa volume sa hota sidi basa masiri so magana tirena otiva se orisi foka uba khosia Salud, Belaye, Robo Community, Leona, Sisa, Belo, Namu, Adi, Hosiak, Wabo, Pilo, Abise, Galera, Bashiga Bakaewa, Bashiga babandai se orisi shoka Kgosi mokamedi wa tsebo re Bashiga re tlhoka yesa re se tlhoka wa se tseba o ka ya bisi let me not waste time listen the other group batla tlaskela kwata le tlotla la go intsi re bile go bokhutlhong a ke re bagolo re April Setuke re go potle ka kwano re wa rona morago ga gagwe re tla be re bitsa Kgosi kgolo Elias Setuke ke ene gate moja morago ke kgosi so ke ene wa bofelo mme re tla be sentse re tswela pele ka program ya rona letsatsi la gompieno re wa rona okay nna ke lebeletse ka fa yana ke ithara o tla tswa ka fa re April Setuke ke rata baki ya go itse o ntirele boswa gore re o tla ntsayang be ke mo fa yona ke re re wa Bashiga ke nna ke garelang ke ba morwarre Kgosi kgolo
Elias Lekgotla Setuke ke mmama Balankwe ke ilo mo sheba fela di stepe sa gagwe ga tloga emella ke tlabe ke motatsanka bagaetsho batho ba le bantsi ne sentse ke re ko bua sengwe go setse a gorogile tla ke motatsanke mara batho ba le bantsi ba batla go botsa re bogosi ba Setuke ke bomang re bangwato ba gaetsho re batswana bogosi ba rona bo thoma kwa setšhele sa motswasele ko molepolle ebile gape ke boa ke gatsetsa ke re kgotla-kgolo ya rona kwa setšhele sa motswasele ke diferetlhamollo wa kgosing ko lekgalong ne ke re ke lefe Mabalankwe motlhomong ba bang ba botsa gore bogosi ba Setuke bo tswa kae ka mo morago ga rona mo batswaneng ba batona bo Setuke ga le utlwa go na le ngwato yaanong ka le botsa gompieno ngwato e nkile la utlwa e tsena go buiwa ka Mmagwe Seretse kgama ke mosadi wa kwa Setuke ko Shoshong ke re ke lebe Mabalankwe gore tle le utlwe re bogosi bo ke ba ma bo kgama bo re Seretse kgama ba re lebeletse ba re bo malome rona ra ditlogolo mo go bona bogosi ba bontate mogolo ka mo lefatsheng le mo ke emeng mo ke Botswana fa ba tlile mo ka 1763 mme Bafokeng ba reng bogosi ke ba bone ba tlile mo ka 1837 o bone pharologano e kana ka mme lefatshe le ke la bontate a rona mogolo a ra re reka mo ope ebile a re le kope mo ope ebile a re rapele mo gore a re efe lona ke lefatshe la bontate a rona mogolo ke lefatshe la Bashiga bo Setuke ke mama Balankwe ke ba morwana ke Moshiga mogane o tshwara ka thamo e re ga ja diphepo be di foka ke Setuke sa mollo ga ke kotame ke ntse ke a laitsa le bo Mmagwe le Siba ba ntla ka dithoko mogolo kwane bomme ke motho montle motlhankwe letsina motho a Setuke o ile a tla tsamaya kry-a banna ba ntse mo tafoleng ba ja ya re ga ba mmona ba sulafalelwa ke mere ke phuthi e ka be ga e kopa le dibata a be tshikinya le gwaragwara bokgabo le botshwene ba tshabe ba pagame ditlhare go moyalla mongwe a botswarella kae a rela ko tenyana ga setšhele sa motswaseng ntate mogolo Raphafana ya ra le ka fala kgalema ka bogale ra mosi wa re ke tla le tlhabela kgomo e tshwana ra motsumi ka ketlega ditshego a re ke le boditse bagaetsho ka lara ka re ga bosegang ke bua ka moleto ke tsatsang ka morwarre ebile le ka moleto re le mo gone re tlhabile dikgomo re tlhabetse ke batsadi ba rona boramosweu mogolo kwane bomme ga ke bua for station ke boka Kgosi le nkutlwella gore ka reng ke bua ke motsatsanka ebile ka fa ke bua ka bontate a rona mogolo ga ke ema ke ya ka fa le yona ke bua yana ke re Moshiga ile ga a tswa a ema a tswa ko molepolle a lebelela ka fa a tswa ka fa go foka diphefo ke Setuke se feretlhamollo e ra o feretla ko lekgalong malakabe a potlilthare ka kodi mongame ke ya go leboga ke ya go sutelela ramogela kgosi ya rona re Elias Lekgotla Setuke bagolo re emisa kgosi ya rona re Elias Lekgotla Setuke
ko godimo ko re emisa kgosi re Elias Lekgotla Setuke a go bontsheng tlhompho gore re emisa rre wa rona Jakau kimpelego. Jakau ka kwa pensu kama laila kwa fela mamimi. Kubananka ya zito lele tuna. Abal zimbenga hapa la puma ngapa. Abal zimbenga hapa la puma ngapa. Takunamhlanje sibo zinhliziyo zimbi. Takunamhlanje kunzima kwabanhliziyo zimbi. Babengakhona elibona namhlanje kunganje. Akekho ofana nawe Setuke. Yolonto abafundi besithi you were born with innate characteristics. Bashiga ndiyekeni benzile imali tigaba. Gaba amabalengwe. Re a lebogela ka nna fatshe bagaetsho. Bashiga. Bashiga. A le tshogile bagaetsho. A le tshogile. O le ngaletse. Re a leboga. Firstly, I would like to take this time to thank the organizers of this auspicious event for this wonderful work. Thank you. Unity of Africans under the ancient leadership of Kgosi is a corrective step towards self-sustainability, self-reliance, total economic emancipation, as well as ownership of factors of production. Our African God, our destiny, and most importantly, ownership of self. Dumelang Bashiga. Dumelang Bashiga. Ke tloge fa bagaetsho. Ke ra ka o le tshogile. Mapodisa ga tla go batla o tshwara nna e seng lona. Bashiga. Please allow me to greet His Majesty, King Thomas Edgar Brown the First, and the Royal Queen, Jeanette Edgar Brown, in absentia. The Kgosi, Bomma Kgosi, all kings and queens present, headmen and headwomen, religious leaders, culturalists, business leaders, traditional healers, dignitaries, guests, fellow South Africans, friends, children of the soil, please accept warm greetings of love, peace and friendship from me to you. Before I proceed with the historical background of Bashiga Raphafana, I'm just a bit worried and a bit disappointed. Ke na le magosi fa le ba ba emetseng bogosi bo bongwe and they were not well acknowledged. Ke ne ke rata go acknowledge fa ba bogosi ba Machaka go tswa Pilanesberg. They represent the royal family. That's why they are here, Machakan family.
Re a leboga. And again, I would want to acknowledge Elder Muzengi and those who are here with you, and I think is Elder Msiza. And I hope that Mayor Muzengi is also here. You're most welcome. I want to also thank and welcome and acknowledge Kgosi ba Bataung ba Tlhalele go tswa Maboloka ka fa tlase ga Kgosi Lion. Ke kopa ba eme ba bonale le bona. Re na le Kgosi fa re a leboga, re a leboga. Re na le Kgosi fa ba ga Kgosi Maselwane. Ke utlwile go twe Moselwane. You know, how ba tlo lwa le nna fela ere ga o bitsa sefane sa ka o bo se pota ka fa. Ga se Moselwane ke Maselwane. Ke Kgosi ba ga Maselwane ba kwa Mmatau. Ke kopa ba eme ba Kgosi le bomme ba eme le ba bona. Re a leboga Kgosi. The historical background ya Bashiga ba Raphafana. Bashiga ba Raphafana are a community that occupied the land stretching from the present-day Roodepoort, Krugersdorp, from the east to Chigeng, west in a country today known as Botswana. Traced back to the 16th century, our northern point is found in Bulawayo, all the way south to Ramatlabama. Our forebears were animal gatherers, farmers, divine healers, leaders of society, highly civilized human beings who knew that a man's worth is not in possession but the ability to reach out and touch those with unfavorable circumstances. This is the spirit of Ubuntu. The land of our forefathers. Pele ke tswala pele ba gaetso, ge ke thatša kgang ya lefatshe, land ownership, ke tlhoba boroko, more especially in our current government. But now let me tell you, nna ke Moshiga, ke Mokwena wa setšhele sa Motswasele, ke Moshiga, ke Mokubatsi, ke Letebele le ntshonyana maila go tshwarwa ka phatla le thamo, yo e reng a ja diphefo di bo di foka. A nkwe ke apere eng? Nkwe ke apere tau, a mma mo apei. Bashiga ba Raphafana ownership of the land and their occupation of the estate precedes all indigenous natives, imperialist, colonialist, voortrekker, evangelist and intruding religious propagandist. Any form of Western government and of their laws, political formation or structure, apartheid government systems, the South African Constitution and the present day rule of law. The land is ours. Lefatshe ke la Kgosi. Lefatshe ga se la puso. And also lefatshe is not owned by mining companies. Lefatshe ke la Kgosi. The land is ours, the minerals, the soil, all the plants,
indigenous healing herbs, sacred land, mountains, caves, the still and flowing waters, the giant, mythical creatures, wild animals, the twittering birds, these splendors, the omnipresent spirituality, and the ancestral monarch. Our land shall make what the ancestors espouses for us to be modest, kind, uniting, magnanimous, great leaders of society. The white settlers. When white people arrived in 1837 on our land and later renamed it Rustenburg, they found right-standing people with extraordinary sense of humanity, civilization, which is popularized by Ubuntu, Botho. We are still people immersed in Botho, however, a little cautious about overstretching our arms. They are damaged in a form of colonialism, imperialism, African nationalism. Apartheid is well documented and globally rebuffed as an evil against humanity. With that action of our lives, with action, our lives, lakes, mountains, fountains, grazing pastures, livestock, our culture, heritage, and our God were stolen. We want all that back. Which today constitutes the city of Rustenburg. It belongs to us. The city of Rustenburg belongs to us. Our children and their children. It is for them to transition and France. They were displaced, either running away or seeking to find pastures for their cattle. Whatever their case, their cause, rather, they were welcomed by a sense of humanity, Botho, which is central to our being. Refano Bahaitso ka Botho ba rona. Ga re a tshwanela go latlha botho ba rona, gotlhelele re batho ka botho jwa rona. Kgosi August Mokgatle, most native lands were grouped under what was then referred to as Bafokeng territories under August Mokgatle, irrespective of our diverse heritage and culture. The land was grouped under Mokgatle authority without any concern. In the 30% minimum equity to BEE, 20% goes to black business people, mostly politically connected people, where 20% of the said ownership goes to black women. There is no rural development framework to develop rural women, rural youths, etc., etc. There is no plan to develop rural infrastructure, towns, cities, villages, and businesses. Our government and its people are at the center of our misery. Social fabric. The impact of mining on the social fabric of our society could be felt in two ways. First, it is the rise of social ills. And secondly, mining is responsible for the unity of Africans in their entire diversity.
Our kingdom is not defined by Bashiga Barona. It is defined by our shared cultures, common vision, and love for humanity. In this land, people are not defined by their race, culture, ethnicity, color, creed, etc. Fa ga gona mathosa, machangana, mashona, matebele, etc., etc. We are all Bashiga. If they call you something else, let me know right now. When coming to mining, Hans Merensky discovered the Merensky Reef in Rustenburg. However, in the mid-60s, the world's richest and highest platinum group deposits were discovered on our land, namely gold, platinum, nickel, cobalt ore, and copper. Our ancestral land is rich in platinum group metals, chrome, manganese, and other minerals worth trillions of rands. Beautiful scenery and game for tourism, good land for agriculture, infrastructure, although it is class structured away from our people. We are strategically placed in an accessible to markets through the N4 corridor. This is the main reason our opponents, Royal Bafokeng, are supported by this government and black politically connected elites who control all state apparatus are not willing to give up this unnecessary fight for the land that does not belong to them. The land and all the minerals belongs to kings, the real custodians of our culture, belief, and spirituality. As a leader of Bashiga Raphafana, we are a unique kingdom that is not ethnically, culturally, racially based. We are a true African monarch with people speaking different languages and dialects, and even participating at all traditional levels of governance. Bashiga is any person working hard to make a positive difference in their lives and that of other people in all spheres of life, be it business, health, manufacturing, research, arts and culture, etc., etc. The much talked about watershed, Mabatu High Court ruling cases, case number 999/2008, which officially released our ancestral land and set Morafi free, was a welcomed relief and indeed heavenly justice. As soon as programs and the master plan are ratified by Bashiga Raphafana Traditional Council, we will then be able to articulate our plans with investors and professionals committed to helping us to rebuild our diverse people who endure hardships under the slavery were bore for almost 200 years. Just to share a global picture with you, at the core of our renaissance is governance. I want to see a structured people-based form of kingdom
that cares for the most vulnerable and helpless. A system of governance that is transparent, open, fair and inclusive, where every boy and girl, irrespective of home language, proximity to Setuke surname, culture, religion, believe and lead more Morafi in any structure, shape or formation. We want our youths, women and SMMEs to be developed and capacitated that they could be as competitive as their counterparts anywhere in the world. The development of globally competitive education that sustains lives is at the top of mind of our kingdom. Mines need to play a pivotal role in the socio-economic and structural development of our communities through a dedicated social labor plan that develops infrastructure. We want local companies to partner with other competitive companies and benefit from preferential procurement within the mines. We want to open our own mines with partners who see us also as economic beings. We want to open our own mines with partners who see us also as economic beings. We want to extend our hand to investors to come and join us and together develop our communities. We are open for business. Investors, we are open for business. Bagaetso re na le bothata bo bo palang go rarabologa. Jaanong re a ikuela mo go lona ba le leng mo ditheong tsa puso ya rona ya Afrika Borwa le di mining companies. Le re fa mathata a sa tlhokegeng go ikgatolosa bogosi ba rona ba Bashiga ba Raphafana le ntse le itse nnete gore we are owners of the land. Re a le laletsa gompieno gore re bogosi bo bo itlhaloganyang ga re mo ntweng re lwela ditshwanelo tsa rona. Lefatshe la borra rona le tsotlhe tse di mo go lona. Ke utlwa gore ge le re seba la re ga le itse gore ka ge re le a new kingdom re a go le baya kae. Then there can be another question. Le ntse le re beile kae lona? Now an answer to that simple question is that itseng gore ga re bogosi bo bo busang ka tšhaka. We are full Christians. Re itse motho ge le sebopwa sa modimo. Tlayang re ageng Afrika Borwa e fair, loyal and transparent. Kwa bokhutlong ba gaetso ke ne ke re ke itse so mongwe le o mongwe o lemfa le bafokeng tota ba le lemfa. Le itse gore bogosi ba Bashiga ba Raphafana ke bogosi bo ikemetse bo le nosi. Ke tlhalositse go godimo kwa ke bua ka case number 999/2008 which took me 17 years. Re lwa le bafokeng re lwela mafatshe. The 9th of March 2018 there was a final judgment e tswang ko Mabatho High Court e rayang bafokeng e ba ra ere
busetsang mafatshe mo beng ba bone ga lena mafatshe. Yani ke rata go le raya ke re, I'm not going to stop this fight. It can be with Royal Bafokeng, it can be with the judges in Mmabatho High Court, it can be with the government. People, I'm going to die fighting for you. Whether somebody wa rata kampo ga rata, ke nako bagaetsho. Ke ikuela mo go lona botlhe ba ne le tlhokile ditšhono ko morago go ntse go tole tšhankana o motswakwa. You cannot be given an opportunity in South Africa o kgethollwa ka bosemorafe e seng mo Bashigeng ba Raphafana. Yaanong bagaetso re montweng gore yana Basotho ba le leng teng fa gompieno ke bitsa fela Basotho not insultively. Ke ne ke re Basotho re thuseng le busetseng ngwana a lona ko Lesotho, le rua ke ngwana a ko Lesotho. Le tlogela ngwana a timela a sutla dikgwa a lwela le batho boswa ba borrabo. Yaanong ra re bagaetsho ke a ikuela mo go lona ka jeko Bafokeng le lemfatsa mallora le rua boele kwabo. Bagaetsho ke le leboga botlhe ba le lemfa, magosi ba le tsereng nako ya lona go tla fa Abakwa Sen Royal House, Your Majesty and your kingdom. Chiefness Gloria, you are the ears to the kingdom of Abakwa Sen Royal House. Now I'm sending the message here to the house to thank the whole house of the Abakwa Sen Royal, and also to thank you. If it was not because of you, Your Majesty, I couldn't have a certificate to show people that I'm a king. Which Bafokeng does not have. Now I just want to thank your house, your kingdom at large, that we are very much thankful for your assistance and for your support. But it's not only me, Your Majesty. We've got chiefs here. Kgosi Maselwane is here. He's encountering the same problem as me. So I hope, Kgosi Maselwane, you are here today, and then we've got answers to your kingdom. Our Father is coming, and be free to tell him that I want to join the house. I want to join Abakwa Sen Royal House. Iska ba re ba go tshosetsa kgosi o botshoga nna bana le kitso go batla o mpotse Bafokeng, go batla go nkitse o mpotse Bafokeng ka gore le gone yaanong yana bagaetso this very same event early mo yona Bafokeng ba ntshetse morago. I'm sitting with a court order ya gore I must stop this event. I'm waiting for the police to come and arrest me now. Ka gore bana gana gore ga ba ntshosetsa ka toronko ko o tshaba ko toronkong ke university. I'm going to learn how to destroy Bafokeng and also to destroy their fellow brothers that are occupying government positions. All in Alinna or Yalebo.
And then ke ne ke re bagaetsho re utlwile mme Primrose Primrose re go utlwile mara gore ngora batho ba ra re ke le fighter in public. So sa ke sephiri Primrose. So we also thank EFF, Honorable Mutsamai, Honorable Kenny Mutsamai. You have been the father to my kingdom. Limme Mamutsamai. Mamutsamai will leave her house. Atalenta te Mutsamai ya re tla ke ilo utlwa gore ga te kgosi o tshwere o tshwaretswe. Nna ke o tshwarwa bagaetsho. Ke o lwa day and night for your freedom. And o tle ko nna o nthe gore motho ke le tshanga. Nna le wena re tla lwa. O tle ko nna o nthe gore so se ke motswakwa re tla lwa nna le wena. Ka gore mo Bibeleng ke e bala nna. Ntate Modimo ga isa tlhopi gore o morafi o fe. Re nile bana ba Modimo ba botlhe, and so is going to be in Bashiga ba Raphafana kingdom. Come home bagaetsho. Magic no shosho. I'm happy to hear you. Okay, Magic. Ga Magic ya rene ke robala le bone mo di mo khathaba. Nka se ka gore akare go and fight. O ka se ka ra ngwana ga go wa morawa re tsama we go bula le batho utlwa gore go kokota dilalome. You must wake up as a parent o bula le batho bone gore bana ba gago ba safe this side. Then gore ko robala le bone mo di mo athaba. Ba jelwa lefatshe ke Bafokeng ka kwa. Ne ke ilo go ba magodu a Bafokeng kwa tlapa. Now, a theme for my kingdom this year. I told you people, my theme for this year is a talent show principle. You tell and you show. Then hanka saba gorobala modi mo athaba ebe bana ba jewa ke ditau modi mo gathaba ko ranta te modi mo kere. So I must go spend the night with them for 13 days. Modi mo gathaba re lwela lefatshe le ba jewang ke Bafokeng mo go lone. Bagaetso Royal Bafokeng does not own a piece of land in Bojanala district. I'm saying this openly so and freely so. Gore ga ba tlo ntshwara ka moso. Ga ba tlo ntshwara ka moso. Lona le ntisetse metsi kwa. But I'm not going to give up. Ke bontshe Bafokeng gore ke a ba tshaba. Kampo ke bontshe puso Afrika Borwa gore ke a ba tshaba. The land belongs to the kings. Hona le Muruti Taose ke mona tsenafa. Muruti Taose, Elvis Taose. Muruti Taose, okay. Me aida mokopa Kgosi. Okay. Ke ne ke batla Elvis Taose. Me o le kwa pastor mokopa Kgosi. Ke ne ke bereka le ene, ke ne ke kopisa mo ene ba gaetso. Ne ku tswa di assignment tsa gagwe because we were working together in one office. Ka go na le botlhale. She introduced me in Northwest University. Ke mme mokopa Kgosi ole. She introduced me ko Northwest University in Potchefstroom. Ke a leboga mme mokopa Kgosi ka jeko o gurumile Kgosi mme. Ntate mokopa Kgosi. Ne re tla kwa gago kwa. O nnetse fale ke kopisa mo mme mokopa Kgosi.
and nna ga ke kopisa dilo tse di right Elvis Tausi o kae o tswile oh ke moruti Elvis Tausi o tshwana le mme mo kopa Kgosi ne ke kopisa mo bone ko sekolong ene ne ke kopisa dilo tse di right lo yena o kopise mo Kgosi Setuke dilo tse di right ya no ba ga tsore ne re ga re fetsefa we've got minerals mo mafatsheng a rona di mine ke tse mo mafatsheng a rona lona le morafe you don't benefit from those mines youth ga ba bereke basha ke kopa gore lona batswadi le ntlogelle basha then ke ba tse ro tswala di mine tse re starte ko morago le ntumelle fela gore ke tse bana ba ro tswala di mine tse re thome ko morago ngwana o ba reng ga ana experience fresh from school o kra ka experience ya mine then is for us re le Kgosi we must have skills development centers we must train banaba ngwana ga paletswe ke go fetsa sekolo o fitlhelele mathata a ditšhelete ko gae ke maikarabelo a rona dikgosi gore re dira yang ka bana ba gore ba boele dikolong ba ile go fetsa dikolo tsa bone then we cannot keep boranyaope mo mitsaneng ya rona ba gaetso re utswediwa ke bana ba ga ba iketse a kere ga ba bereke di mine tse di tsa di bus di a Eastern Cape di o tsa batho ko Eastern Cape ba tlo bereka mo lefatsheng la bona ba ebe ba re go a tshwana now people ke emeletse ka dinao ke a lwa gore ga go robega se robega ntse robega but for you re ka se ke ra tlo phela le bana ba ba jang dinyaope ba gaetsho re ka se ke ra tlo phela le bana ba ba leng di baby makers we can't ene bana ba ga ba itire o palotse ke go ya sekolong Kgosi o mo lebeletse o tsamaya ka helicopter on top of their heads bana ba sokola fo tla sefa Kgosi isa bana dikolong isa bana sekolong Kgosi go na le batsofe go na le dikhutsana go na le digole ba gaetso batho ba we need to create space for them mo bogosing ba rona ke batho le bone ke leboga mmefa wa social worker ba re ke Mathapelo mme Mathapelo o ke kopa gore wa eme ka dinao ka gore dilo tse o fetsang go di bua fa ke tlhora boroko and then if you don't expose yourselves le your NPOs ko bogosing will never know about you now re kopa gore litle ko bogosing ba Bashiga ba Raphafana ba gaetso we are the first kingdom e batlang go tlhabolla morafe ya nka le bona ba gaetso gore le sego gona le kwa bophirima kwa ge ba re ba tshwere ke tla ba re mala matane wa se itse swana se ba re mala matane a ke re le teng fa la itse ba gaetso ge ba re mala matame ba re ga gona sepe ka ya no mpele ba ngalla ke kopa gore ba release ba ye go ja pula 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 are motlele le gofi ba gaetso halala Bashiga halala ba gaetso nka tla ka ira phoso ke utlwile Kgosi ya bua mafoko a mangare
tlala e phile matla mme ke batla go acknowledge batho ba ba leng fa re na le ba Department of Education ba teng fa, Department of SASSA ba ko Mogwase, Home Affairs Mogwase teng, Metropolitan Daily Sun le yone teng, EMS Rustenburg, Monatech le yone teng, Moses Kotane Municipality le ba health ba ko Mogwase le Home Affairs yes Mogwase ba teng ka kwano. Re a leboga bagolo gore Kgosi re go utlwile go gontle go bona Kgosi emelela bana ba gagwe a re bona I will fight until I die. Yaanong a re mothekgeng Bashiga gore a se ka lwa le nosi a kere go ne go kopile gore ke latlhegetswe ke tsaka fa ke kopa letleng ba setso ke kopa letleng ka gore ke latlhegetse ke leina la lona le tla after le bua leina fa nkinele matsogo betseng mme re fitlhile ko bokhutlo ga Kgosi a buile go fedile bagolo a kere a Kgosi a buile go fedile. Sana walila sana, sana.